This video was taken in Denmark, in Europe. And look at the flags they have. The Army of Muhammad flags. Watch. Og i processen, så prøver de at knække os. De vil have os til at glemme den historiske ydmygelse, som de led den 7. oktober. De vil have os til at glemme, hvad vores egne øjne har set. At i en kamp mod en veludrustet hær, med iman på Allah og hans løfte, i jihad fi sabilillah, så vil den her sag være afgjort på 4 timer. Takbir! 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 En umma, en sag! En umma, en sag! En krig, et flag! En krig, et flag! En kamp, en mission! En kamp, en mission! En Koran, en nation! En Koran, en nation! This was taken in Denmark, not a single Danish flag in sight, only Muslim flags, and they're saying that the Quran is the only way of life. Not the Danish law, not the European law, the Quran. You're being invaded from within.